Wat lahap deng gejing persya nagi babun balang ya gejing klun jaka kisipai. Wat lahap deng gejing persya nagi babun balang ya gejing klun jaka kisipai hasor bat kapsor. Henry galong ka eke epat kaban pin kendit bat penlingo hadu kata-kata kipat ba. Baka sorkar jala mentaka kenti kala aja kabiang ya kisipai Indian Air Force ha Upper Shillong bat ha New Shillong Township. Habai kren bigilar pathai kubur nagaleng uba Thomas Pasa President ka Khnam Youth Wing ulai thu bakat kum gejing wat RTI nagaseng nagaraja Sainik Board hakaba menteri ramba ka jala umukul sangma udi President jogate ka board ulak loy ban ajaka shakishipa Indian Air Force kabahe hadu khatpra eka kabadan ha Hinyomer Upper Shillong kabade ru jaka jongkatanat Animal Husbandry and Veterinary nakabanta bantay ka Disaster Management Center batru ka New Shillong Township nakabanta bantay ka jaka sa kishipai kibla shongthat ni ka Air Force Naval Housing Board nalor kani ulai thu ba menteri ramba ka jala ula penlong ya ka joint inspection hapeng ki he jong ka Air Force nakatanan Animal Husbandry Revenue badu Deputy Commissioner ka East Khasi Hills manyata halor ka jingterwa nakabanta ban shim ya ka jaka ka bakat pra ekar uba pasa ulong baka seng ka persya ajur ya ka jingle ka sorkar bat kanum ailat satia ya ka ban IT gini jaka shakisipai la kalong ha kanung ngudur ilayo kubor ki ba melumala ba dong gading persyang naga yang jongka Indian Air Force nang thi ban simno ina jaka ka khat phra ekar ka banang the nyong mer na kabari ka jongka veterinary tinglai kendu ati benai belada dia director jongka veterinary ngak penpa wajib persyak jengi ka seng ban ai kanu ka jaka sekitar cipai bat na kaleng director do tu ka por la ular ini ba na kaleng juga department veterinary persyak baik karbala ban num island ya kini ka jaka pajba ban lecha ki transpai hadin ngatung ini leng seng ila ya wat lo ki jingtir lomba ka RTI te nila bi ga ba phala ha ni ka RTI bala dang kunu light li ki points ki ba la tho spanga ding ai jaka ya kini ki transpai ba pero phe tenda su kedau no ka point ba nang kong e ka de ga point ba arusau ha ka ba nakaliang jongki Air Force apa ni ka jaka ka ba markhap bat ka veterinary ha nyong mer ka bodang ka try ka ba simno ka Indian Air Force ban sinai kata ba ki ong ka disaster management cell dan ka disaster management center tena kaliang jong unopunya jong kene ka meeting room president jong kene ka Raja Sainik Board ubadi ru ha juk opor uchi minister jong ura ai ka jingko ngu ba ladon kamban ai rathi ka jaka khatpa ka shaki Indian Air Force to banta ban sinai kita ki disaster management center ni dapat pada kini ka RTI bing yo dan sakapoy absauru ya kan ru nagaliang juga Raja Sainik Board ketubru khantam nagaliang juga Air Force hi ka apa nado pranish ho ekar ka jaka hapon New Shillong Township nang bakin yo sina ya ka Air Force Naval Housing Board te nagaliang jo chief minister ubadai ru chairman president jo ni ka board hi ula batha ke Air Force banye kran bat kini ki rang ba shnong shwa te nakaliang jongi insa le ikundur ki tra shnong ste rang ba shnong ki bari sti nta banye kran yo kila yo kanono ka jingtho nakaliang joka Air Force te nakaliang ka jongi yong ka kamantoy mangin le kran le si yo menteri rang ba ajala kemarin kumala ihi ba kanono kamangi persyang le lira memorandum siapa ka state government ngimjiyo lain lagi komiti lain lagi false promises tam ki jikular ki ba hasil kimio tam lat ya kata kaji kerpat nak lang jongi kadai kam tam habari ketika khatra ekar po nyongmer ngislai kindu ek dorbar sinong satu ban pusotho iki kini ban ajing tip iki halor kane ban kerpat ki sang bhalang ki ban sithi ki than stan nyongmer ki SU ki HYC ki FKJGP borok ki bai bikin long ki ba pe thu bhai kane Kadang ba onla ban khanglat kini borok